Bano okuddukira eri akakiiko kano kiddiridde bannaabwe okutunda ettaka pulezidenti lye yabawa eriwezaako obugazi bwa yeekaazi 48 beekulaakulanye ente n'ensimbi enkalu z'ekibiina eky'obwegassi. Embeera eno ewaliriza omuyambi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo n'ebikwekweto Fiona Barungi okusitukiramu ng'ali wamu ne RDC w'ekitundu bataase embeera. Abeegassi balumiriza abakulembeze okutunda ettaka miliyoni 5.2 ne bazeegabanya ate abalala ne baviiramu awo. Kazona mutekereza CDO yishagira utyo yashitama bamutekereza yabatira ati sente zira wenchi mweto mu sente ngungu account yito kabadoma nti sente twazita account ya Steve na babuza asha account nebe ta domanti ina mazulu gapangisa kurga kinana na mwenda gatako mwa bapangisa bashushura renti abahweni mi harwente stuke mubuza ati account nebe ta domanti kuonka taina nangwa na shilingi 10 ekibina cyitu ejeje kayitu nibo babe bahikire kibina ekyo my mother kafa akafa before konkito ekibina eki taina kitukukimanyaho ebintu byona mawe nwe yabire akora emirimo yona nwe yabire aiza kushura ente nwe yabire ashure mbuzi nwe yabire kaburisha kuonkeje shahitu gambira n'abantu abo kuramanya bakatunga miliyoni 3 manya bakatunga emitwaro 5 manya bakatunga 10 our family has never gotten any coin omukibineki. Ku birala ebyatundibwa kuliko ente, ebyalaani, zi kompyuta n'ebintu ebirala nga nabyo bibalirwamu obukadde bw'ensimbi obusoba mu 600. Mbwenu na urenti z'omukazi wa nonje na gwe wako kitwatwa kyendere haziko mbwenu nimpurira sheyaze zatandikire hariho omuntu oine sheyaze mu kibine ente zikargamu miliyoni 8 zikazi ente zingahe ssentebe w'ekyalo kino Bava Wills atubuulidde kyamanyi ku nsonga eno n'obuzibu bwe buva. Kubara hetungwa muguzi babete bagire bata babanjure kubara guze babete bagire bata ekitarabe yireho kubaye babaguza amazina nbanyeta Bava Wills ninye cyamana wasikeze kubaye baguza beta Bava Wills bamuhereza miliyoni 3 bahereze guza beto oriya bambugana bazumuhereza mwene engabana yesente niyo yabirekezo konka bakazi bakikirizana ngo baguze ibintu. Munamateeko okuva mu ofisi ya Barungi Kibumba Andrew asabye okukiriziganya okusigala obumu. The group that is tired of associating has the right to stop associating. Abamwe bakugira ngo bitwe tkarhane no kuzaha mungi kibina bakarha kandi bakikiri. And they are right. Also the group that still wants to associate has the right to continue associating. Nabariya nabarkwenda kumza mu kibina nabo bashyikire mu buryo bwabo. And that is where we have the problem. Kibumba era agambye nti kiswaza okuba nga pulezidenti agenda mu maaso n'okuteekawo ebibiina by'obwegassi mu ggwanga lyonna ng'ate kyennyamiza okuwulira nti gy'ava ate gye bisaanyizibwawo. Balungi mu kwogera ku eri abatuuze ategeeza nti waakubayita mu ofiisi ye batuule bagonjoole ensonga eno. Hate kyandeeta tukutwala banjerizo ekyandeeta n'okugambira abagenzi banyu ngo bakakora enshoro nabeeta mu office ya mukama wabo wabahire n'itaka bajemu mbwene icyo cyandeeta nkabazeire nkatumire police bandetera shiwo yonojemera office ya president mbwene n'oryo muntu. Onera asabye okunyikira okulaakulanya ebiina byabwe. Yamyuka omubaka wa pulezidenti ekiruhula Moses Mwesigye Rwaishe asiimye offiisi ya pulezidenti ne Fiona Barungi okulira omulanga gw'abatuuze n'asitukiramu. Olukwebasa takumfaho n'afariki kasogero toku yankiza mali yankizira president akavereza oha maharanyo kandi nyagizite Fiona Barungi yabare kwisha aho polisire no Rwanda n'entaro za Buganda aho land issues nezamani konka niwe yemereire kureba munonga na minister Mayanja na nabandi ubwo akayikawe mu kicweka cyeti cyakiye kwanza. Membe Brian ne Jennifer Nakawesi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.